จิบายอุเลจุนนิสมนี่เล่ปันนี้อันนี้ตุนจุ่มจูมิโซรัมทุทาร์เตเลรัสเซียเลยูเครนลำทุทาร์เตกันง่ายทเวเลโดนะมิโซรัมลำทุทารินบุลกันรันโดนะนี่จุนนิสมนี่ประคัดทอเลนี่ไล่ลำด้านงาเลมินิตสมลีปังอาคารชินาร์เฟรนเรสคิวเซ็นเตอร์อันเน็กซ์ตังวาลลลชัดปุยกุมสมลีปังอาซอนอฟลลรินซางเลดเสียตลังกวนเวงจูอโบราละเฮวันด้วยนะฮีสิพิร์บรันส์ไว้เมจวนโคเชการะบวยปุยงาลินกวางเกงินอรวงฮีอันจุพูดชัวกันนี่ตุนมาร์เก็ตตลงหักตูเสียตลังวอลเฟร์ไอโซลเทนเฮนะอรวงฮีหลานชงอินจุนนิสมนิประคัดนิจันดาร์กวาริมาเดวขานเสียตลังอันปันปุยจุยตาอันนี้จุนนิสมนิจันดาร์เรียดเลอาจารย์เวลขานไอโซลลำมีประคัดินตังวาลลชัดปุยฮี Rescue Center เฮียนดาลูตาอาศัยดานินบงกอน Traffic Point บอร์เวลคาร์ขัดโดนอาเตยหอยตัวคงไงวางินเมลเรียดซาปนิโลจูอินะเอ็นโคลตาอันนี้แล้วชัดปุยเฮียนโฮมาดานาตูร์นาตูร์จนสักไม่ตัวอังเงินแท็กซี่ไฮยารินสิพิร์เวงลุนาเจเนซิสโฮมาจุนนิสมนิไลคานดาอัตุมาเจเนซิสโฮมฮีอาลูโตสีลาววางินRescue Center Annex apan puizuita ani rihlo ngai te enkol na Annex enkol tu te hi an film khur em awangin chin hriat lo chu an admit ngai lova chik takin achan chin an lo zot masa a sial su ka afarnu thu sain a phone number hi mangin an va bia a center enkol dan kalphung te an va hila ei chop dap an ni awanga sumle paya an har sat thu te soin vak rolai mai train ani awangin en kol ram tura angen nuwa ati sale tharau lam damna tur zok ngai poimo sakin athona en kol huamin an admit ta ani ruihlo na tho awanga taksa chakto lo le cho ei mu mal lo rei to ani awangin ama hi a chaw lok sa viu ni inan soi nei engma anei lo awangin anexa da tu samari mi thra hian a chapal bun lai po anut chia saka kelongin a ho nge ani poisa ani ang po anut chia bok center enkol tu te hna na tunge ani ain soidu lo awang le a phone number tal da tura anti po in phone nei lo anga ain soi bok si awangin tun thlengin ada tu hi tunge ani an kha chuak thei talawani tlangwal lal that pu ya hi jun ni som ni zan lama po amu mu mal lo viau ni in nan soya ama hi arim chiat ema wangin nimin jun ni somni pakhat khan an bual faya aha po an no tira heti lai po hian ama hi ala har thaviau ni inan soi jing le chhun lama cho ai pe lutuk lo awangin nimin chanulam khan atak sa ti chaknan tal ti in dal tui hang tul antuma alem theilo ni inan soya an be seilo takin nimin jun ni somni pakhat lai lam khan ape lo san ta thut mayani athi ma po arim achiat sa ema wang hian ako chung lama fel lo na satak anei rungei ni inalanga arwang po arim chiat zui ma awang le an kalpui na tur ala thuya wangin asa worker pidar ro khumin kon venga ajection nge ani arwang phur chu anana motor tho tu puwana te wayme in puana an tuamba ka ama laina ta puana lo tuam tu te an fak om le khochen nuaya che an ni awangin arwang hi an phur chho dona wayme silpolinin kuang hi tuamani siatlang welfare te hian wayme khotlang ba ka rescue center annex and call tu te ada lut tu riat chu zo tak lo samari mi tha te chunga po hian ha hi pin lom thu an soyani smoklin ti tura mani mi zo puite bum ching Bangalore mi zo tan andem Bangalore mi zo association BMA chuan thu chu asiamin smoklin ti tura mani mi zo puite bum ching anom ti soin hetiang thlem na le bum na la ka hian film khur turin Bangalore mi zo le mi zo tu te po an cha ani BMA chuan thu chu asiamin zoram pona mi zo tan an boi pui human trafficking le smuggling chungchanga thildu omlo tak mai Bangalore a thleng le ta ni asoin poyan ti thuan tar lang sen so tumsak ba ka poisa lo a ramdanga jintura in somin India rama
bung roken lu saktura in thlem thin an oma BMA in akhiat china tun hnaya hetianga jintura som te hi South Africa le Rwanda lama zinin an bung ro lo khon hi thil dang ni lovin rui hlo damdoi heroin ani ti thunei tu tanan thria ta wangin manan ni a mizo nu ngei na thlem mizo pasari ta chu mei sang ni som ni pani thatop khan South Africa atangin India ram an lo leta Bangalore airport a customin an bung ro lo dapin heng an bung ro hi rui hlo damdoi hlir alo ni ta ka wangin manan ni a zela da anita ani heti lai hian tu hnai maya hetiang thil ti tu rakal tho te chu India ram an ron lu ma in Rwanda a mizo pali manan ni boka atir tunu hian thiam chan be sein smaklina in nam noi lo po tel anga pu in Bangalore ommek mantir anei ti BMA thu chua chuan ta lang bok BMA thu chua chuan mizo nu hian mizo ram lama mi har sa jok tele chin chang hretlem deuh te chu poisa an hlo theina tur soi mu in a thlem thina smuggling ati tir ta thina atir te hian rui hlo dam doi an hon don ti anin hrelok ngai lo ni in an soi hetiang boina tok te hi mizo association te tan buai pui emo tran pui an har sa ema thu nei tu te lam hian a in nam noi nia an hria ta piang te an man tel zela wangin film khur angai leni in an soibok BMA chuan hetianga ma ni mizo puite bum ching anom hi poyan ti in hetiang ti ching te hi an dem tak zet ti an soya hetianga thlem na le bum na laka film khur turin Bangalore mizo le mizo tu te po an cha kutling lova sum dong tura thlem na laka hian mitin film khur turin an nge na ni National Highway 6 bypass kong lai mek leivung paidan diklovin khozol leilet nei tu te tan har sat na na satak athen mek kol kul VCP na na tanga thudon danin National Highway 6 lai mek dul te thlang atanga peng puilo rama chuak phei DBL company in NHIDCL noya kong lai na antho leivung to chuan kol kula leilet nei tu chung ko som pathum te eizon na ati chiat sak mek leivung pai na chu soil bank an siama pai lovin andu na lai laya leivung hi an nor liama ruwa han sura leivung te chuan leilet ati chena satamai ani tham te ati chim hiala leilet siam zui thei to lo tur po a omnual ni in kolkul VCP chuan a soi leivung hian luya khwa awangin leile na khol power trailer te tuin achim pil hloma leilet engemozat achiani ina soibok kolkul VC le leilet nei tu te chuan NHIDCL General Manager DC Khozol General Manager DBL Company te hnena an harsat na an thlen to ti soin vo in thlenga malak na ala om lo awangin hriat thiam harsa an ti thuan soi ruasur na sa awanga National Highway chiale Assam tuilian awangin Mizorama ni tin mamo lak lu akhai lak na sa Meghalaya ruasur na sa in National Highway ati chiat awangle Assam tuilian na sa awangin Mizorama ni tin mamo lak lu akhai lak pha na sa a Aizola filling station te point tui al thei khol khom sa an nga to lo Assam state chung mun rang ranga ruwa sur na sa awangin tuilianin nun phung ati boi chun zom zela tui ruang barak luilian chuan silchar khopui ati boi na sa le silchar khopui chunga lir thei manga in kalpo thei anilowa hei wang hian Mizoram ani tin mamo lak lu akhai lak na sa vaireng te a commerce and industry check gate tatanga thudon danin kar kalta in rin nia tang khan asama tangin chame phur lir thei Mizoram aron lut mumal to lawa vaireng te police check gate in anchin chia danin nimina asama tanga Mizoram ron pan gate paltang lir thei hi somli le pakwa chau a oma chung jinga lir thei som ni pasari chu ni tin mamo phur ania lir thei som paruk te ero mi hring phur lir thei an ni thung aizol khopui chung za kot le dor pui wholesale dor nei tu te chuan alu tel purun sen le artui kolai an nei to manglo ni in thudon ani aizol khopuya in rin ni zana bungra ron thleng bak chu ron thlen bel la om to lawa ni thum chung chame le mamo rang rang phur thlen ani to lo
aizol new marketa chome zuar te point phai chome aron thlen mu mal to lo thuan soya aron thleng chun po atoi chia atamin aman ato hle bok ni inan soi All Mizoram Petroleum Dealer Association MP da huai tu te chuan tuyal thei lak lu akhai lakna arei to awang hian aizol khopui chunga filling station 10 petrol le diesel an nei tam to lo ti an soya petrol pump zong deuh tho in kopon telawa an pek chua to lo thu MP da huai tu te chuan an soi heti lai hian supply department ho tu te chuan Mizoram tui al thei chok lu na kong chia chu siam that chho ani thuan soya tuyal thei phur te point Mizoram anron pan chho tan to ti an soi thunga tundin hmuna chuan la har sa de uri ma se nirei lo ta nuwa ero azia om chho an be sei ti an soyani chi le chi in suat na mi zani zet Ethiopia Oromia region an thi Africa khomol puilama hian chi le chi in suat na hi a hluat hle a Ethiopia Oromia region Amhara ethnic groupa mi zani chuang zet chu Oromo Liberation Army OLA ten an that ni in thu hretu ten an soi he thil thlenga hian Oromia Regional Governor le Central Sarkar Addis Ababa te chu an ngoi tlata Abdul Said Tahik Gimbi country chuan the Associated Press News Agency nena ruang zani somthum an mu thu filin he in tha na hi Adam chunga in suat na amu to Arab thak ber ani thu a hil bok Prime Minister Abiy Ahmed chuan he in tha na hi adem thu a soya mi than khat chuan ruang zathum chuang mass grave an phum ni in an soi bok in do thu thang te helle chi in be thu hini tin riat tu ro oma henga wanga ral tlan hi tuna hian mi makta duai za khovela anom me kani heng ral tlan te hi om khom ta se khovela ram lian tak ani phak dona mi pui tam lama po som pangana an hau pahial dona ni UNO in kum tina ral tlan te din mun achin chia danin ral tlan tam naram te chu UNO in kumin sang ni som ni pani a ral tlan te din mun achin chia dan chuan ral tlan tam naram te chu heng hi an ni Ukraine million som pali Syria a million ruk le point riat Palestina million nga le point riat anni hi ral tlan ni rei beran ni Afghanistan million ni le point riat te anni ral tlan tlom nga ya lodong song turamin an lodon sonzat chu hetiang hi ani Turkey in million thum le point sari Jordan in million thum Colombia in million khat le point sari Uganda in million khat le point nga Pakistan in million khat le point li te ani Khovela ral tlan kem lian zual te chu katu palang kem Bangladesh pakhat na ni in ral tlan hi million khat omin kumsang khajakua somphua pasari atang khan Barmarama Rohingya ten hempun hiral tlan nan an mang berani pani na chu daba up kem Kenya ni in mi nuai ni le sing ni anomani pathumna kakuna kem omin hi Kenya rama ania mi nuai khat le singriat le sanga an oma palina zatari kem Jordan ni in mi sing sari le sang rukte an omani heti khoparal tlan an tamlai hian UN in atar lan dan chuan kan khovel sikle sa lo danglam zel climate change sawanga kan tor na hi anasa tula kumtin tuilian leimin vur tuiral ruwa tuimu mal lo awanga mi hring ten kan torna anasa tiala in le lo chan le rau san an pung tel bok ni na tar lang hetianga kan sik le sa lo dang lam zela wang hian kumsak ni somnga a chuan khovel mi hring tluk le ding on khat te hian in le lo kan chananga ral tlan ni bok si lo chen na mu mal nei lo kan tam le don ni in an ta lang tuna hian India rama mi hring tluk le ding on khat makta duai zali paruk nuai nga singruk sangkua zali somli pali omin Mizorama mi hring nuai som panti singthum sangkua zani somli pali om anga ngai kanni Taliban ten ne chua an thu nuaya da a an ram anob be sak nuwa Afghanistan chuan hun khir tak an tong chho meka
economic lama harsat na namen lo antoka na tho tur mumal nei lo mi engemozat anom mekani media industry a kumtel lo thok to Afghan journalist ni chin Musa Muhammadi thalak chu interneta adar na sa hlemaya Taliban ten anrama thunei na anchel nuwa Musa Muhammadi hian na tho tur mumal nei lovin kholaya eitur azuar ringot ni in an soi thalak hi Kabul University lecturer le former journalist Kabir Hakmal chuan posin Taliban nuaya Afghan journalist anun mandan chu Twitter a khovel mu thei turina phowlangani Kabir Hakmal hian asoidan chuan Musa hi TV channel ranga anchor le reporter ina thok thina ma se tuna chuan Taliban nuaya achung te chomna turin poisa laklu na tur dang anei to silawa kholaya eitur azor angai phata ani ati Republic atluk chian nuwa Afghan mi puite hian tun ma a an laton ngai lo re theina an ma chon mekani Taliban in anop ma chuan kot suit nen smart thei ang berin TV a mi pui mu turin a in lan thina ma se athona news channel ten poisa pek tur an nei tak lo wangin an na thok an ban jinga atela kumsang ni som pakhat atang khan media industry a alutrana an na achan nu hian kholaya eitur zuarin achung te chomlan ni tin ain lo alongai ve ta ani kanna atanga ban kani nuwa tharuk atanga thlasari chung zet chu ina ka oma nupui nei tharhlim chau kani a kanu adam lo zui bok nen in nei na sen sawa leiba kanga sia tiang hi kadin mun ani ta ka wangin ka chung te en kol nan eng na po thoklo thailo din muna kading ta si a du than tur dang kanei to lo poisa ka tho chu angai ani ti ina sei media sector NGO le private sector ate na handil ve ma se engma chan na du amungai lo kholaya athil zuar lai thalak adar nuwa National Radio and Television a Director General Amadullah Wasik chuan alo muwa akhongai hle a Musa Muhammadi hi an department a na pek adu thu asoi hialani kan du wang reng ni lo hian mi hring din mun hi rei lo te chung hian ain let thok ani bera chu wangin engdin muna po dingila in chuang le chapau thei hi kan lo om reng lo alo ni voina mi o om ber hi naktuk maya kuddo ani theya chumilet ling che chuan voina kuddo po hi naktuk maya mi o om ber ani thei hei hi hring nun chu ani chu wangin tu laka ma in chuanga chapau thei hi tu ma kan lo om lo mi hring nun phung virvel dan hrechianga piang te hi mi ngai tlom an ni fo thin Russia le Ukraine lam ngai thak chun zamang Russia in Ukraine arun nakal zela Russia chuan nei to hi ain do pui vele mayangem ti in khovelin an thlir le ta thup mai European Union sanction list zomin Lithuania chuan Russia ramalut tur an bungrua te chu Kaliningrad atanga Russia alut turadang tlata Russia Foreign Ministry chuan Lithuania chuan an thil block tat chu an phel wat lawani chuan kan chelet ve ang ti in avau Lithuania Foreign Ministry chuan thu chua siamin Lithuania hian Russia passenger le bungrua rammal angin engma chetlak na kan nei lo Russia nen kanin kara hian engma om lo Russian representative in ngen na siama se European Union EU 10 danan zama EU sanction 10 transition period le deadline an neya chu kan zomani zok antivetlat thung Russia hi an thin rim hle a hengan bungrua te hi Lithuania in achua watlo chuan Russia interest hum himnana chetlaka awawa Russia Foreign Ministry chuan Lithuania international legal obligation primarily 2002 joint statement of the Russian Federation of the European Union 10 in rem nakan siamang anzom lo chuan Russia Federation chuan engti kong po in ma lama ila mindem theilawang ati Russia Senator Andriy Klimov chuan Russia hi
kanin ven nan kan chet vat angai ani ati bok Russia hian Lithuania hi abei ani chuan NATO member te abei ti na ani dona NATO thuthlung chu kan revek to a NATO member ram hi khoiram po in ron bei ni se NATO member te hian koi kom thin ang thapatang rualin churam chu an do ron don ti in thuthlung an lo siam to ani kha hetiang hi ani awangin Russia hian Lithuania hi abei ani ngat chuan NATO abei ti na ani don ani hei hian Ukraine mai ni lo NATO a in do na a chok chuak thei ani heti lai hian Lithuanian Foreign Minister Gabrielas chuan EU in Russia sanction na kanzom sati mai ani atisam thunga Russia vauna hi alau mi lo Putin a o athu puang tu Dmitry Peskov chuan Lithuania chedan hi boruak chem al zonga che ani a he thil thleng me khi dan kala chet na ani a kan ngai serious le ani ati Lithuania in Russia bungrua andan na mun Kaliningrad exclave a hian mi noili le sing thum man chenga Lithuania le Poland hi NATO member tenan huala Russia State TV reporter Emilianov chuan Channel 1 Lithuania in Russia goods unblock hi atilanga Kaliningrad region block hi indo tura in chawna kan ngai ati Russian senator pakhat Andriy Klitses chuan Lithuania chedan hi Russia sovereignty zalo na ani ati ve bok Russian general retire to Lieutenant General Evgeny Poin Vladimir Putin chu Kaliningrad a hian nuclear weapon thon turin anora Lithuania chedan hi Russian national security tan ahlaom le ani ati Putin a thu puang tu Dmitry Peskov MSNBC in an interview na chuan Russia hian ways ho hi kan ringai to lawang Washington le Moscow in kar hi amma level ang thleng le tur chuan huna du rai viawang Lithuania hian akal kong asiam that vat lo chuan apoyang ti in thurum khel khol achak chuakani kan soifo to angin Russia in Ukraine arun na hian kai noi dang anei chhozela Ukraine hian aram bung than khat chan ma se Russia laka dol zora zora in pek mai hi atum bek si lawa in dona na sajok hi achuak lawang ti hi soi thei ani lo Russia TV RT News channelin atarlan danin Ukraine lam ningya yarin ten Russian drilling platform Crimea chu strike an bei thu Russian region ho tu pa Sergei Aksionovan asoya Aksionov hian Russia company pakhat offshore gas le oilin an thil ton hi asoi fia du vak lo thung anni hi sangni som palia tangin Ukrainian energy giant Naftogaz tenena buai to annia Ukrainian missile in Black Sea south of Odessa Crimea ramchin sangni som palia Russia in Ukraine achu saktak zingami tuipuya oil le gas zon chuana mun pui gas rik pathum anka kan sak awang hian Black Sea of south of Odessa Russian gas rik a thok mi pasari chu anchin riat lovin an bowa mi pathum man hliam bok Russian lam Crimea a an ho tu pa Sergei chuan rescue operation Navy le Air Force ten an nei mek ani ati sakni som pali khan Russia hian offshore platform pathum boycott war hi Ukraine kutatangin an lak saka annuwa Russia in military reconnaissance le Black Sea control nan amang zuita a Ukrainian MP Odessa region Oleksiy Gončarenko chuan oil rigs hi missile ka ani thuwa puanga Russia an lom lo hle ani Oleksiy Arestovich Ukrainian Zelensky advisor chuan he thilawang hian Russia chuan phubalak nan Kiev an bom thut thei ti in warning ape a Russian official ten he thil thleng hi an ngai poimo hle mai si a thole ni thleng khan kang me hi an la thel mit kim thei lawani Boris Johnson chuan Sunday Guardian nena Russia in sangni som pasari atanga sangni somni pakhat chunga khovela aral thuam hral chuana za a somle pakohu hlep anei ta chu Ukraine arun nan hian a mang mek ani ati Russia President Vladimir Putin hian
atum angin Donbass hi alavek thei kherangem ti chu zo na lian tak ani a tuna indona hian Russia arm export tur achok boi tran hle to a Putinan a in khai khin thin former Russian Peter the Great angkhan Ukraine hian Russia Empire azau zawangem top Russian general le colonel tam tak achan to na hian a hil fia mai ome historian ten tun hun hi an laron en le tanga Vladimir Putin le Peter the Great tu zok nge ro pui zok ti chu soi tam ngai lovin ala lang vek mai don ani tungkar tho tran nia Ukrainian Prosecutor General Office report a chuan Russia in Ukraine aruna wangin naupang zathum somni pathum thi an om to a zanga somriat paruk zet hliam an om to bok ni in an report United Nations report a chuan civilian sangli zanga pakwa thi to in sanga zanga somriat panga hliam an om to Office of the UN High Commissioner for Human Rights OHCHR report a ve thung chuan mipa sangkhat za sari somli pasari meichia sangkhat za somruk paruk mipanau pangza somni pakwa meichanau pangza somni pali nau pangchum chiap somli pakhat hliam an om antive thung former Russian president le tuna deputy chairman of the Russian Security Council ni mek Dmitry Medvedev chuan America in Russia hna in pha niam fe a thing thi bok khupa in biak na nei andil huna chau nuclear weapon ti tlem lama in biak na nei pui chau antum ti asoi ma se Medvedev hi sang ni paria tatanga sang ni som pan hi khan khati laya US president Barack Obama New Arm Reduction Treaty zia pui tu kha ani he treaty hi sang ni som ni paruk thlenga tan Russia le US ten an pot sei le to bok ani Telegram lama nuclear weapon nei sa titlem zonga in biak na nei tum asot lo zia aron ta langani Hungarian foreign minister chuan Russia in Ukraine Black Sea le Odessa port te dan sakma se Ukraine grain phal chu ani theinan anram kalkong te man an phal sakani Ukraine president Volodymyr Zelensky chuan Russia hian EU commission ten EU candidate status Ukraine te minhlan felvele min beizual sau anga kanram chau nilo Europe ram dang te po Russia beina tok tura inral rina tha ati Ukraine hian Donbass le Severodonetsk Bakhmut Donetsk Luhansk region le mundanga te Russia hi an khan lo hle maya dik taka sai chuan ral thuam an nei chefe zoka an huai sen trim rimawangin rin ain an tang rei thei mai chau zok ani Ukraine hi ramral muang tak an ni awangin indo ma chon tura po anin ngai lova chu wangin ral thuam te an lo in le khol trin tren ngai lova chu ba ka anat chang an threlo bokani Russia in hetia arun thuthi an rin lo ba ka ways ho abikin US ten in run na athen tak ma khan Russia ti thin rim hlawin ral thuam an pelok sangam boxi lova thalina nizale som pariat lai mai indona an ma chon to a ways ho point ral thuam le tranpuina an penasan a leileng ma se indai ti aum thei tak si lo Ukraine hian ways ho ne na ral thuam an dila tangin za a som chau an la mu a Ukraine foreign minister Dmytro Kuleba chuan ways ho laka abei dong deuh to aniang ways hovin kan ral thuam mamo ang kan dil te min pek thei si lo chuan huan enkol na man ruwa bong tu tho su dur le man ro dang kan nei angin Russia hi kan be le zel mai ani ang chu atia tlom chu an la tum lo hle ani hei hi Ukraine ho ways laka an be don to zia anti lan na pakhat ani rualin an huai sen zia po alang chiang hle bok Kuleba hian Ukrainian official tam tak te soi ang thovin Russia ral thuam som panga be let nan Ukraine chuan ral thuam pakhat chau lek chuak thei ang anni a ral thuam le sipai hi anin nei that hlei tak zetani Eastern Ukraine indona hian karli dona o ta a Ukraine lamin ways ho laka an ral thuam be seite an du anga chakin an mu thei bok si lo heti lai hian Russia chuan Finland le Sweden chau po du tok mai lovin
NATO alliance member Lithuania avole meka nuclear weapon Poland le Lithuania inkara da te an soile thuak to ani Russia lamin Severodonetsk le Lysychansk lak ngei an tuma wangin indona Ukrainian lam hian har satna na men lo an tok meka Luhansk region governor Serhiy Haidai report a chuan Russian 10 Azot chemical plant Severodonetsk civilian zanga somruk pariat le Ukraine defender te chu an nor chep to hle ani ati Seversky Donetsk lui ral le lam zong hi Russia lamin an pum mom to ati ngamang chu Haidai report kal zela Russia hian Lysychansk po an nor na hle a Russia hian Ukraine fighter te an nor chuak thei ani chuan Melli zatin southeast lam Lysychansk an hlat to don ani soito angin Russia in ral thuam som panga mangse Ukraine hian a chan let nan ral thuam pakhat chau mang angzel anni to ani Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Russia hian indona tual zola lo chuan limna an mulo thei to pin Ukraine defender 10 Lysychansk le Severodonetsk an chan mek ani ati heti lai hian Konrad Mazika military analyst chuan Russia le Ukraine indona kalmek le hun kalto athlir danin Ukraine lam hian Lysychansk an humrei thei aring to lova defense line na an man Toskivka le Ustunivka village da chu Russia in an lato a Redion Mirosnik ambassador to Russia of the self-proclaimed Republic Luhansk chuan telegrama Lysychansk kan chak chuan mundanga po kan chak ngei done atiwe bokani Russian journalist Dmitry Muratov chuan Nobel Peace Prize adon chu Heritage Auction 10 athlona boy puisakin Ukraine nau pangral tan tetan US dollar million za pathum le point nga in ahal felta hetiang ang zat poisa ka mu po karing lo he thil hian in pum khat na thatak min siam sak nge ka be sayati Russian journalist Dmitry Muratov hian sangni somni pakhat khan Russian newspaper Novaya Gazeta editor-in-chief ani lain gold medal adong to boka the Kremlin chuan kumin sangni somni pani March thla khan Ukraine an runa wangin a chanchin bu hi an khar sakta ani Muratov hian UNICEF kaltlangin Ukrainian naupang te hi apui don ani thole ni khan Russia President Putin a chuan Russia Military Academy graduate thar te hna Russia sipai ten pon lammi laka be kan to thei na tur laka in rarin rengangaya Russia army te S-500 surface to air missile system supply in nito sangni somni pani kumto pa samrat intercontinental ballistic missile nuclear missile som phurthei indong bokang ate Ukraine lam reporta the general staff of the armed forces of Ukraine chuan Russia in sipai singthum sangli teng sangkhat zali somkwa paruk armor combat machine sangthum zaruk paruk artillery system zasari somnga pani multiple launch rocket system MLRS zani somthum pakwa anti-aircraft warfare system somkwa pariat warplane zani som paruk helicopter za somriat pakhat vehicle and fuel tank sangni zanga somthum pasari ship or boat som pali unarmed aerial vehicle zaruk som pakhat special unit somnga pakwale cruise missile za somthum pasari an hlo to ati juni somni khan ni khat chungin sipai zathum an hlo ti Facebook a an posa Ukraine lam hian engzat chi nge an hlo ve to angle Russia in Kharkiv khopui an kap chenwala a video po mu tura tam hle ani kha mi panga an thia jun ni somni khan makmat le Avdiivka directiona anin hlo nem berani Ukrainian General Staff of Armed Forces chuan Russia chu Dmitrivka Chagiv Karobokhin all Nilitsia le Vasily Tavka lama civilian infrastructure kapchi a apua Nikolaevka Varshina le Semigiria a Russia in offensive game an lakhel mek bok ani